Mubango bantu bagweterete muno na antu bakumbira muma kana kuringa thimu na bera thimu tugire thimu gukathikagiria thimu ukaningira ro nyuma tano lakini kuomberia mbira muthora kinyata murie ri nontu ti tu confused turi antu ba county Meru nontu kwina igogo bira biyete bya 2027 igete kia governor ambira muntu agatungi kaboyo kamaguta ndami mithika irintu nani kikathuri atwira mwana wetu wa Ntharu gaita agriculture ndamenya unu wakwariria ire nturi au gapita gatira umunyara ingwa itu nakaura mwangaza kaende kabati ambura muri muthora akinya turie 2027 de kukathia ata no ndikwa twe confused ndauga ngakuria iboga mbere kuri omono nontu siasa cha 2027 itigerio miaka ithatu no uria mukome miaka ene itano siasa iji gukarite jeka inya gutina kunokera antu no barumwe glucose na barumwe chunko menya rira bogeaga bwathiragia rwiro bwathiria bukarumwe chunko bugachoka bukarumwe glucose na ndijeka miaka iji itano tukuthiria siasa 2022 antu batakara inya kunoka no banokera barumwe chunko na glucose benderere na rwiro ra 2027 bakuthiria ra 2022 lakini miaka ithatu ni gitarira ja muno siasa ene ataramba siasa bauga inya ntuku imwe ni gitarira ja muno siasa ene tiga i 365 ntuku 365 mwaka times 3 ntuku ingana ntuku nkorukie ngiri iri itigere mbere kura iringwa lakini tikuga ate tutiumba kwire muchunko uga all factors kept constant igukaja gutwika gaikuringwa ta thaizi undu kwi mantu ja mojo omba kugaruka mbere mo kamenya kwina ukarikana kwina gambare ya impeachment ria governor Kawira Mwangaza na county ire mbunge ya county Meru ni arikirie gukurukia mswada jo gumu impeach ya senate na nyabu bajo kurukia na mantu na ndeja rekotini na eta kotini kurega na mantu jau ja rekotini wa mbere maitu no mwanka tumenye igamba riu rigeta atia ikethora rikugitwa gukiuga gwa kinya 2027 na rethora rikugitwa rikethora rikugitwa atia Kawira na njira ya kumweberia gitine ria tumiru mbunge county Meru na mbunge ya senate Kenya injira ya thingatire mutaratara jura jwagiri koti igite koti yagita itagitumire mutaratara jura jwagiri na igamba riu rithura rikugitwa mbere 2027 ni kuonania ikamuchokia gitine ya muchokia gitine akaromba kura 2027 ikeja kugita koti ikeja kugita mutaratara jura jwagiri jo atumirwe kwou ikauga kumweberia gitine wite na mbere neberwe gitine ukeberwe gitine na njira teu guku Kenya utiromba kura kairi koi kuonania ati thura rinde bene ire 2027 na ndibuma ibo mwe mantu jara jategiora jageta ikenda na ndiko tumekagura kaigoriku mbica ya umba kumira yongwa lakini gukeja gutwika ire chietagwa centeries chita all factors kept constant na ikeja kwithirwa gugeto ou centeries seribus ukeja gwito ou centeries seribus ikua all factors kept constant yani mantu jakaendelea jakali ukeja kuendelea ou ikuonania mbere ma na ntegerete na ritho ria gisiasa ijeka ukathikiria uria former CS mithikale ntu uria kwaria ui muntu Gachagua kweli ukaigua uria kwaria ui muntu Gachagua kwou ngwataniro kana kiama gia gisiasa kana kiria Gachagua etete kuthithia au ni oli ntu uria kethirwa ari nukuona iwi kethirwe atumite villager movement nuntu bachieta village inywe na kuga na uga oi villager akarungama na villager movement bena Gachagua na group iu ingi go support Gachagua iwi kuregana na impeachment Gachagua rethro impeach kana impeach bojairi muntu noe munye na kiama kia PNU kiu ingwitikia no kia karungama kio
kurene chia 2027 na kuombeka muno no kuombeke kinya gukeja kwithirwa villager na bara bange bate kwenda Ruto bakethora bairinganirite batuika timu imwe kurwa na Ruto lakini muntu ate kutharia nyomba ewe ko munya itwirigirite no akeja PNU kathuri murungi kuringana na uria siasa igwita inkuona jeka kathuri murungi omba kuija nakio na kiama kiria gikathithio kana ngwataniro gi siasa iria kathithio gatigati ka UDA na ODM na biama biria bingi bikethirwa bigisupport kuthurwa kairi kwa William Ruto ta president wa Kenya ni biu biria binene bikethirwa biri UDA na ODM butega tungi gwo tunini tukajoin tu tungi tunini muno antu bari wathanine bateaga ibathinga ta kwa inyai ibara bena twama tunini gwo tutura lakini kira kinene gikethirwa kiri UDA na ODM aya nwena ndiu ni unkona neo kathuri akarungama neo mama nwe enkuona je kakarungama na okolea movement yewe no kwithirwo kwina kiama kana inyethirwo ari independent lakini ethirwo na movement akethirwo na movement yewe Meru County iretwo okolea gwa kana rietwa riria getwa lakini atumite okolea kinya mwana okiuma cibitari no iragwa mwite rietwa riria kwenda mwita no kae wa meri ngana iri kana ethatu ukenda uchenje rietwa no uchenje ukaero lakini akauma aja atena rietwa ko inyo kenda mwita gate rietwa weta wamenya rietwa riria kwenda mwita ukagitate ko na ndia tuge movement mama no ntuthaite ka tukumenya rietwa riria getwa atumite okolea movement ko okolea movement ikethirwa ina candidate ugwitwa Kawira Mwangaza na inya Kawira Mwangaza ko gatuika akeberwa gitine na impeachment iji akarungika candidate we na okolea movement yu ndanga murega na no ethirwo kinyari murega baichu na no ethirwo kinyari muntu ungi uria bagu support menye murega baichu no arungama kinya senator gwatuika Kawira atiku na bagachoka bagachwanwe ungi wa gavana ba support kia gavana bakathithia gwo gukethirwo kwina line up ya okolea movement yu tugato mieri tu okolea movement tutira uga noe villager movement ikethirwa ina linturi gututira uga neo kiama kia UDA na ODM kia gwatanira gikethirwa kina kathuri tutira uga noe munya akethirwa ina PNU na ndi no tumba kwithirwa twina antu bau bana bakiromba kura kuringana na uria mantu jetite na tukaba gwetera twa kinyau ijeka munya na lenturi bambiritie kugitata bakuburana ibambiritie kumburana utoni last weekend bambiritie kumburana muno iu na ndi nio itagwa supremacy battle ya kura Nyambene utiri munya na lenturi bethanira ndebene bakiromba kura imwe ithurano ne bimwe nuntu lenturi arombere kia gavana kure ne nthiru munya ataromba kure ne iria ingi lenturi aromba senator munya aromba gavana na ntu bara baingi Nyambene balingire munya gavana lenturi senator nukuona baimenti bo balingire Kiraitu gavana na baringira lenturi mbi lenturi senator na kura chaimenti jo ciahethirie lenturi senator iyo nuntu wena chindire ndena nderengi lakini chia gavana cio baringira lenturi senator munya gavana nandi antu bo gutiro bethanira ndebene na bonthe baumite Nyambene munya umite tigania lenturi umite Gembe ko ewo kuona bakiringa supremacy battle ya kura cha Nyambene ikietumia ukuona lenturi ate kura muno Kawira ari ura munya ate kura muno Kawira ari ura lenturi nundu iba kumenya atiri iu kura iria uga ukiuma kwenu wauma na ingana bakwena uchwa kura cha kwa kumana uko umede kuma kwao no menye we munya ndire aromba kura cia gavana gipindi kia biere
kia mbere kinywe kura cia Nyambene ciaria Kilemi Mwiria kia biere munya nombete kuringanira kwao tigania na kwawe Gembe iu itagwa Nyambene yatuika block imwe kuringa kura igita ria Linturi achindire akigembe kura cia tigania cia chindiro ikawira lakini nabo ibuga cia chindiro ikawira nuntu no munya kinyethero ari kire Azimio utuko na amina ibeta bakithithairi antu atia bena mpuru bakibonagia kibara bena mbio bena mpuru ko ike antu ibuga ikyo gituma giatumire kura cia tigania ciitana kawira au ange naku inyacho kura cia imenti na iketho mwene kathuri nywe ati ukaira muno munya ari ati ukaira muno Linturi Linturi mbiga bwake mwita inya my brother na akauga munya imuchore owe lakini ya kinya gikawira no ya umaira na inyene no ntokumenya wewe ne imenti no isupremacy ekura cia imenti na ya kinya no kawira akauga kathuri kinya senate no igirwe no agwetere muno akiuga thina cia wira nyingi iriumania na kathuri na etangira undi akauga uyu mukamati okabukai kamaguta ndo yambiria ntu eja ko eja rujurwa koria weja maguta ja kugitata ja kugwatia monki kuruki ko inya wingi na choi supremacy ya kura cia kura cia imenti ko ukeja ubakaja kurunga mabo bana ikeja kwithirwa bakarunga mabo bana ikuonania gukethirwa kwina supremacy ya kura cia imenti gatigati ga kathuri na kawira na gukethirwa kwina supremacy ya kura cia Nyambene gatigati kamunya na Linturi gukeja gutuika ko umbo gutsinda kura cia kwao na inyene ne kiri ubungi unomba kuthi raisi muno no gavana na gukeja na kugutuika tu ka gavana no ria tiga kura cia kwao achindite kinya cia rutere rurungi akethirwa na tukura twithau kinyethirwa tuchindite nontu no wite ukethira kethirwa imuntu mo amunya na Linturi tiga kwithirwa achindite kura cia Nyambene agachoka akeja akoja imenti tukura twithau kana tiga gikawira na kathuri gwatuika tiga kwithirwa achindite kura cia imenti inyeja Nyambene akoja tukura twithau na antu no bori atiri no bori imbieto mito tutara mtu no alingiro kura cross onto bubu takarika nukuona onto bubu takarika nonto kinya kura ndhiru gutare candidate okuma tigania by the way gutare candidate okuma tigania Linturi umite Gembe kawira umaimenti kiraito umaimenti number 1 imenti ari kawira achinde kiraito achinde nya kiraito na tiganya ne gutare mtu kawira achinda ku number 1 Gembe ari Linturi lakini kinyethro kawira na aganire kura cia imenti muno na kiraito na ara Linturi na ara Linturi amutigaire Gembe kinywa atagatukura twina kiriki kinyethro atakon twina number 1 Linturi na muchindite lakini ukethro no kinye kura kinya ngiri 10 na gintu constituency imwe ukona riu nandi no Linturi mbuge na kura ngiri 20 gintu ukona wale Linturi agutigira kawira inyege mbere yao mutiga bukai kawira no hatua mutiga imenti ya mutiga na nyenene no kuona inio kawira ejere kugitata guchigira gitikiu kiraito gweja taimite imenti we no nere kura ira nyingi na kinja bo ina ino nere kura ira nyingi ciawe ndiria kiraito barungamia munya kairi 2017 imenti kunthe munya ari na kura ngiri 39 constituency inya imenti ngiri 39 yake ino ikirita thukia kiraito no na ari na nkurukia kura ngiri magana jairi munya na 39 nwende kenda ndeje ingi nio ruterero Nyambene nwe kiraito ona kura ngiri 64
munya nwe ona kura kwingiri magana jairi atojuririe magana jairi buru lakini utua na wao muchindana bako bebe nwe nande no kuona kireito akuona inyingi nyambene nkurukia iria munyona munyona imenti uchoke kireito akuona inyingi imenti nkurukia iria stronghold ewe imenti nkurukia iria munyona stronghold ewe nyambene niyo bejere gutiganira au na kura ngiri 52 nandi ni siasa chiai cha Meru County chietau lakini toriuga atiri all factors kept constant no kuona toriuga all factors kept constant ego akaro ugo kali nandi mantu no yakareke no wigirwe kinya gukumira muntu ungi au akagita atia no kumire muntu ungi au akeja akagwata antu nkurukia bau bobana kana antu bakauga turenda muntu mweru no kwije no kumire mantu jange kinya kotini no kumire gote bubutumba kumira siasa ne cha mantu maingi miaka iri thiri uturire ndirwa Gachagua bakethirwa bagitite atia bamenene na president bas na muthora mbere tuni na mbere mbitigembe ndikani antu makonenie free medical camp we mukari wa kaunti ya Tharaka na kaunti ritu ibuthiurukirite muthikiria kurikana kwina free medical camp irene inarachuka county referral